Yes, well, mwisuke mbreke Antonio program to Sake Chibumba eka jera mu maiso nize kisambya dana atenga right now in the house nga wendi bakoba nti our one and only God is calling is in the house era tujakuba nga tumuleta sawa dino. Just prepare your hearts, prepare yourself, prepare everything, prepare your Bible, prepare your book. Bulichimu chobona ngo osobola okozesa byona bisobola okuyamba ku mukulwana iwotegera ni watategera nga ate you would wish to see there is a reason and a purpose lwaki Katonda akuleso lwalero benga oli ku Baba TV ekigambo oba ebigambo ebibiri ebitaswika bisatu byosobola okwetwalira mu at the end of the day in case you can't handle, but it is so interesting and inspirational. I think that there is a reason and a purpose lwaki oli kuona. Yes, omusumba olwalero tukwaniza program tumusake Kibumba lamsa abali kubona Baba TV esawa dino lunaku luno lw'Esande. Okay. Kode yo bakagwa balamwisa mu linnya lya Musengwa Yesu Kristo. Amina. Linnya lyange ninze omusumba Batambuze Paulo. Eri mu kyalo nyongera ku nerya Wamuka. Mbaire ndi wano nga ndogera ni mama. Mumbeda mama. Ate ndi Kalulu Nteba. So nsemye ino ndini mtabani wange ndi wano ndi kwonka era bwe tuweereza igwanga. Amina. Bali kuliweereza. Amina. Owerekezawa nzo musumba Batambuze Paul mperekeza mu kanisa yetebwa New Creation Church for All Nations. Yes. Kumairo ibiri yawo Masese 3. Abandi bayinza okwetawo bamu Sauli yako ife twetawo ti Sauli ya Yesu kubanga Katonda nalina obuyinza. Amina. Commitment y'abantu. Amina. Amina. Era omusumba Batambuze Musa Adono mufumbo alina omukazi omulala ati aye omukyala mulala nga mukazi erina lye azala n'abaana azala n'abaana erina lye ni Rosemary Batambuze. Yes. Kabiri ate kyenta kukobeire ndisaabirye sole naabirye. Tuweereza Katonda. Amina. Walala naye emyaka gire nga tuli walala. Ko byenzalo yawa nze ndi mugabula. Ndi bugabula wa Kiroba na Misambya. Amina. Era nkobera abantu nti nife twenkolina oluguudo lwa chorus okuva ku main kai waliwo ka chorus katuka wange kisakya kakomawe ubo bagega bonka ekitibwa netendo tukiriza Katonda wanga abatakwere bulamu yagabira nebyo tibuli omuntu abifuna. So tubaye tutandikire twenda kumana okwetebwako wayitebwa ngani aye ndikwenda soke tandike ntendo nkobere sawa no ngabo nkobere nti oli musumba kanisa bichi ndikwenda tumane mu buto omukuzali bweno enongo okali buto wamanacho ojja kubanga owereza ye ewaka mama ni baba bali baidini ki mwasabanga mutya nga mu buto katuko kugeza around P2 P1 P2 wamyaka ng'etaano omukaga nti awo mwana watandikira okutegeera waliwo okubonero ono Batambuze Paulo Wamuka azalibwa bombi bawumula mama nga ni Mutesi Kadija. Yes sir. Nga baba ni James Adaga. Ye mama weyo busambire eyo ni yava. Kadija idini yali musiramu tera chembere njo kubitegeza bwe yaida owa muzeyi yafuka Juliano ba Julaina aye nga ni Kadija. Yes. So ndina blend y'ebintu byombi eruyere ebayo ku nga bwe tujjo koja bakweta ali obani kabye no waba Paulo. So konkobe okulira otya mbange nje kyeta ntya ngamutema exact kirunje nti okulira otya katinga o mama ali mu Luisilamu muzeyi nga ate ali mu edini eno wasabiranga wakuzibwa otya kubanga edini eno sobola okubanga livaayo oba walinga ewa mama nga mujja muzikiti nga musala walinga ewa muzeyi ng'ojja mu kanisa bali bakatuliki balokole baba nga ba Protestant. Okay. Aye okuva mama bwe yava ewayi bwe naide bugabula bwe yava ewayi mwe ekigulu yaide bugabula. Yes sir. Yaviirayo irala
era nga katujja naye kanisa nga buli kintu kyona so maama oyo nga tuba naye full time so ntenda kukoma nti yatwegeresa ku n'ebyekisiraamu bwe yaviira era yabanga afuuse mukristaayo nga afuuse mukristaayo buti bwe mwajjanga mu kanisa mwali mujjanga mwaweereza oba mwajjanga bujje ku Sunday konka kusaba ng'eza kindi kye mukola mperano amaka getu badada wifi kiroba na misambya bwokoba w'omugenzi Bezaleri Kabaale gali gamanibwa nga maka makristaayo ino era bankoba nze eri n'erindi kabiri lyentoogeire ni nze Stephen bakoba ati okuva bwe banzaala wabula mu Protestant buli enaku omwezi 26 December baba n'olunaku lwa Stefano oba lwa Stephen era olunaku olwo babatiza abaana abato nga iddo lwabaire Christmas so nze kyazaalibwa nabatizibwa ku lunaku olwo nazaalibwa nga 2 December omwaka ogwa 1976 bakubatiza so bambatiza bakoba ati mbuna akalira kaali kakaaliko so they introduced me to God immediately. So bano betuyinza okwetaba abayima mu luzungu betaba God parents mbu baali n'obuvunaanyizibwa obwo obw'okunkuza waire ninza okuhonestly okuba nti tibabonanga baliyo aye but background yawaka set up yali nti tulina okukola ki okusaba was part and parcel era ndidukira one of the things gye twakola dada omusaada ne dada omukazi nga timulambaala nga timusabye nga so I got an inspiration kuva mu bo era nga aye ekimu ku bintu bye bankoba one time nali ndavula bwe nali ndavula mba mama yali ajire mba ku luguudo bakuba maadi kubanga ensulo yayo wangeeyo nga twetayo na kibungu ensulo dali nga dawala ino actually ekidiba kulobe na kudeeta nsula ye ekidiba so mama bwe yali ajire amaadi nze nga naye go kwavula so nayavula bwe nayavula najja mu njira bwe najja mu njira oberiemu obepikeda obamini oba obugaali obwabitawo n'emmotoka aye emu ku mmotoka eyabaawo eyansibira ku mbu yali ya late Bishop Bamwoze kyamagero ndiwulira kati mbu late Bishop Bamwoze ono bwavaamu yabona omwana ali mu kulirira mu njira ate nga amaka ago gaali n'owuni agaba dada yavaamu yansitula omwana ali kulira idwire itaka ye yanoonya awo yabakoba ati bana lwaki nga muleka omusaada ono ow'obuvunaanyizibwa ono omusaada ajaweereza Katonda that is what they told me so imwe muli kumuleka abantu bamukole ku ebintu ebitasaana so mbweraba dada omukazi yali waka te Bishop okwida waka ekigambo kyayogerwa and by then you knew what a bishop kyeyali ategeeza eyali atwala Busoga diocese eyasooka so maama Mukaire awo ntyo prophetic word ndoza bakitandika ekigambo kyayogerwa kyatuukira tunawo so bweda ng'okulaawo mu njira awo oli mu primary awo waweereza Katonda wasabanga what activities did wakola ng'oweereza Katonda ekimu ku nsonga kyeneebaliza badada baba yetu yali nga tatera abaawo aye badada baali babaawo era nakudi n'abasaadda mu idya eyembera mwangikyusiza abaana mulino bakuzaabo nakyo olukwenda abe mu maiso wabona aleka nze omukyala amukuze nga nze omukyala nze nandakuza kyensobola ng'omukyala aye omubaawo omwembi that thing by the way is not good twali tuli waka kubanga nyumba ya baba ni badada nga bili walala time aye kyenkoba nti badada babaawo nti obwire nga tusabira walala aye ekimu ku bintu bye bankoba ningiremu
zena kinawulira mule nayingira mu kwaya nga nemba twayemba nali nisenga wange ndidukira bobanga enemba edindi digire nga ayenga real Christian music nga tumubaamu twamunumirwa didukira nga liwe tuko banga tujatuka mu mazuukira ezalwemba lwidukira muku ediri kuva mu bwongo kubanga emyaka nga 3 nga 2 nasengera erala Yesu so ebaye edindi dendidukira aye I think next time ndakudidukira kubanga doningi bwe mbanga natandise tuyinza bwakuba bwa program yanemba kudembedo kubanga ndidukira several of them so naba mukwaya naba mukwaya oyingira kwaya ngolina emyaka emeka ndowooza emyaka awo wali osoma kyakumeka by then nali nsomanga kya mukaaga kuba nze natandika okusoma nga nkaali muto so nabwe nali nga nkaali muto nasobola okuba nga njoyininga kwaya bwe twayemba nanumirwa bya Katonda twajanga ku namisambi eyo twayemba tolisi tugire kunaminage by that time mwali muzadi crusade seda by then kwandika emyaka ejo kyali kizibu ino mu Anglican Church kyali kizibu so awo ebanze kwa bali Anglican aye abalokola abandi ezabayitanga ko yo mu filimu tuno Yesu be myaka ejo tidukira kubanga ifomulokole gwe twasooka owuliraku nga bamweta Manjeri oyo buti yafuka Pastor Irene Manjeri by then yali oba walikuba yavire aje mu musedo byebindi tibidi kwe waife tukere mu kyalo nga kayire tibidi waife actually ze namulira by then by then nawulira nti yali aba wife walikuba era we yavire aho twawulira ko bambo baja kuli mu iguru twawulira ko ebintu aho aye nga yena muweza wa Katonda for some good time era tukyebaliza Katonda so botuka P7 wasigala ngo kaweza Katonda biche bindi wejanga ngo kola apart from okweleza Katonda kwa utindi P6 P7 senior 1 wao obwongo bujja buchuka so bino nti olina okola kino nga mulimu ebintu omwene byobanga oyenda okola ngo omuntu nze basically bimu ku bintu byenalinga ngampe ebiseera nalinga byali bitabo sawa na abalokole abasoboka betulina sawa tulenda atu abudulizi nti bona balina ebintu ebindi bakola ku tugamujja mu atu wa story etulaga nti mwali kirimi no no bazirabize egindi gye bakolanga ku not knowing nti nature omuntu ni bwaba afaanana ate ni wabanga mulokola ali ati abakuna ebintu ebindi byakola emize egindi gyakola okunina emiti oba okola kyokulwana oba okwenda oba okola ki ibo bice ebindi bwakolanga apart from the church but around yakwa twatandise kavubuka but nze basically nalinga nkaali mwina akobuto kubanga namaliza primary nga ndiyomu n'abasinga okuba obuto olabukire ku myaka naolabukire awo ku 13 nali nviire senior 2 nali butimperano bwe ebimu nali nenda ino okusoma aye nga nsobola nga njanga n'okwaya ente so buti otegeera otya Katonda nti nina okulokoka n'ayatula when was that mperano bwe nsoma byenakola nave waife naidegginda wano naida kusoma era isomero lyange nasomera ku GNJSS the Mighty School that was senior 1 mu 1991 so bwe ndidde okusoma 1991 weyo batubisabubi banyongo batuderega ly'abaana abalabufu so we bambisa obubi zena nakubanja obubi abaana we twatuuka kubanze nali omu kubasembayo bakutolako ebyo ebyokulya bakutolako kesi uniform bakwiba idukire ebyo ife nga tetwali nababoda twali badde nga mujabuje lula ate ife nitwasomanga lwa igulo senior 1 ne senior 2 twasomanga lwa igulo aye nga
kasito injira awo gate basobola okukola kyona bicho bakolaga by then nga bayinza kuba iwe basani bana idaku wano ate olina okuyikiriza ayibo kasitolo bakaiba bajjakubisa buli ndina bananga abandi ekibuga kino ife banajinja esesi twakiwamba abandi abo bameya wante bani twalingana baabo so time okutegeera Kristo buti senior 1 buti nakubaze na senior 2 eno nja kwesasuza nojja kukulaluka weno babanse bana wale walagete lyo babanse bana so zena kinakola naba nakakosi kabana nga musanvu kenali nkulira ngogwe ifugwa kutigomya bandi abayaka tukusobola okutola ku ebitabo tusobola okuwandikira ki nsobola okova idyo kati bwe nali akato kati agakulugandikiriza kati ole waido okungemerako nga banange kala kati mukyeka mukola ava ku isomero nga tayerabire kye bamukoze utetegera kya Katonda buti mubiseera ebyo twabanga natandika ebyabawala awo oidifa abaifa bali nga bajinja girls ensirida akulumira awo bisoba gwokyesiga so leka gutwala speed yawo soke tutewo full stop awo tujja okwirira kati soke tujja ku break katono kati tutandikira awo atukobere jinja SSC ni PMM by then balota PMM jinja girls jinja SSC abalenzi jinja girls abawa katujja ku break tule tutolera awo topa awo katwire. Yes, well, it's Sukayum Break Antonio program to Sake Chibumba nize chisambira jane kaja maiso musumba gwetulina ina God is calling to maliriza ngani tukoba GTSS DJ girls anyway that part I love it so much watch sata jitabu ate era buli omubolingira mu your life wogire ngotambula nti most of what we are ebisinga bungi tu teraino okubanga to be deriving from that youthful stage nti olwisi byosalawo byotambulira mu nibyo obokulembeza byomala ate kabiri waba wayonono obuvubukabo mu bukulu ate kabiri eyiza okubeera nga ejo gyokola gye watuka akasinga nakola nti I would have been this and this nandibere nkola kino so kotukobere jinja SSC ni jinja girls mwasalanga mutya oba wano nga basiibwire mizaano how did you do it ebyo byona nga batusibwire waliwo emizaano abandi twali tuviranga nabe waife ye walukuba wo kasita iwo bakugwo walikuba saidi ki nze wange mu Danida eyo ne Danida okay so nga banji tuba nabo batyo kubanga tuwaza na village school yes so isomero nga erange bayakasera the mighty school nomulina okubanga kuwe mwagana na obakafunda katya oba bikyayeranga mubakuwe mwagana na ebindi wajeyo ensirida akuluma wa mulinda yakukozesa appointment so konkobere ku omwana gwasooka okwana how did you feel watandika otya okukirowooza how did things start off eri ebintu babida automatic babiri mechanical bitandikawo ayibo muba mu peer groups ba chemical mixed ba chemical I don't know yes ojo kweyagana obweyagana nga you are hooked up into someone yes kati wa kujja kutwalira ebirowoozo yakukobera byona idukira wenaawo olina byo thriving ku bitono kabuze muli basomi tinti muli kwisomera lanti mujja kwemeetinga at the same time how did you keep relationship ye mwajikumanga mutya oba otukirira otya wakati oli mu uniform ya white ni black that is ginger SSC ginger girls bali bambala white ni green kind of ngera bwe bambala bambala batya lero bambala white ni maroon abawala okay abawala maroon and green over for HSC ndoze ya HSC nzaye ndogere byali bingema ndikwenda otole wano nti butimwe muli bavubuka muli kutambula mu jeno abawala bona ba mu isomero linde how did you layers mwagemagananga mutya by that time anti nze nkukobye obutesa weno byachukamu
sawa no byachukamu nti omuweereza ka WhatsApp enkwana ya butiyanda era nebya bule wabanga wengeri gye mutandika kubanga ife ndikwenda iwe onkobere iwe mwene watandika otya kyolukumbuza nze wange oba wesobola mu bano bayino wajja wakoba kanje mutukire omwala ule mulegere anti butinga kye tukola tuba n'akakoosi ka eda kudodobya bawala mu njira omwo oba nga tulikwira odi okudodobya omuntu wamubuzaako emirembe kubanga eriyo nga wajja wabona obuto butaabwe siniya wanu siniya tumwena mwetegeera buno buboneka buli buti nibule buli buti so nga wena kyokola obayo okubojja wayiikiriza wakola kikati eriyo oluisi aba very submissive kivaamu awomusula yakagambo ayedukiranga ebintu tobibairemu ino aye peer groups bayino bakobaki kambuze mwakomanga just kwogera bwogere byawera mwawo bamwamala mweyongera nga ebyo nga kisinziira game werina okuweera timala gakomaawo mala mweyongerawo okunokusingawo kwawandi kale tuzeyo soko nkobere otegera otya Katonda nti leero obutintegeere ndikwatula nsazeewo nti Katonda n'omubezi wange era ndikumutwala now forever and evermore salvation nze kulwange how was that and when was that anti bwe tuba mu kiseera ekyo nga nina akagrupu kenkulembera akabavubuka ababi abandi bandaye abandi bakola ki iwe tuwabyegendayo tuwadde Katonda yanamba oba I was about I Katonda we yankyukiza aye nga nze nkakulembera kuba baali about 7 to 10 young nga ndumira but I was the youngest so bwetwetoloola nga tuli awo lidukira at one time waliwo crusade oba yali mu kibuga muno wetabaino oba kunarambayi twaida aye twabulinga abaali abutimwe mulokoka biki ebyo ife obulokole ife tulidino ni bayibuli obasinga biki mu uniform siniya tune yali embi siniya wanu nali mwikaika mwino nga ndi mutegeevu kati siniya tweno yali zena yakwesasuza bye bankola so ekiseera bwe tulumba crusade abantu bako abavubuka imwe mulokoke aye nga titubye tuliku nga tuli bwa mukutaawo olutalo kuti ekiseera bwe kijanga kyeyongera nze omulala nze ekyavaamu lwali olunaku lulala omuntu yaida ewaife eyo mutainda nga my father is a landlord so waliwo yakyalira omu kubapangisa baife bwe yakyalira omu kubapangisa baife yali mulokole baali balenga has visited a brother not even door to door so nze mu lugezigezi lwange najja n'abaderega n'abakoba imwe muli kubiki muli wano mulina kutuwoyiganira nga boolikoba abantu bakulu oba they were at age no they were mature men that was too much idukira nti ninamu kunolwa ife tuli balandiroodi but I was just nga bale mikwano kale tuli friendly it's like jokingly bale bakoba abe idaku wano tutyame tuwulire ku kigambo weno tukobere ku kyoidi twena tukukobere kuti by that time nali nayoko akabayibuli akatono buno bugidiyoni aye nga baba nibwo kampayino tourist kategeera aye ndinako sekyavaamu munsawo muno kazimbo ti muli aye nze nali tekata na munsawo kabe eyo munumba aye najja nakatoolayo nakaleetaawo bayogera nzaye n'abawakanya ino kati jokingly olwamaliriza bakaye munowulira ekigambo kikoba kwotya anzira buzibu mangu ino bankoba ati fukamira naye nafukamira jokingly bansabira naikiriza olwamaliriza kyokka iwe oli kikola olukwenda babiseewo ekyayo bakwese
so mba nakamaliriza nti kuluya bwe twalinga bali kunsabira ng'abawala bajja bali kuwulira bali kuseka baneba ate sitawa ibwe era nekyavaamu olwafuluma nti nga bakoba bankuba olube nakoba imwe bananze muveeyo nze ndi mulokole mwena mulokolenabeekalizaamu awo era okuva kwolwo enaku d'omwezi daali nga 23 omwezi gwali gwa 8 1992 okuva kwolwo n'olwaleero luno ndini Yesu obulamu bwange era ekyavaamu the following day kyanamba abantu bano nti tibandekerera balinga every evening nga mukamangu akaseera kenandibaire enjiire mu bawala kayinze nga nkalumuka kujja kubaamu ku ka fellowship kuba muzeeyi wange yali ayire esaawa nga 2 so nze ku ndala awo bwe mbandize waka nkozesa eddakiika 3 nawulira ekigambo ekyangumya kino ekikosi kyewali okulira kyo wakikola oti after nga conviction ey'okuba nti ogoberera enjira eyindi ng'ovireere wagirekerera otya or you kept on still commanding? But one, I substituted ekikosi ekyo n'ekikosi ekiyaaka. One of them kyali ku identifying scripture union ku isomero. Who identified you? Kubanga bano bankoba muno olw'okweyika yaye titujja kuba niiwe ku isomero. Weetaaga okufunayo okubayina abakufaanana. So naafuna ekikosi ekiyaaka. Scripture union ng'eriku. Era abantu bangi ino abantu bensobola oku outstanding lebuti eriyo Bishop Werugazi eyo bamweta Bishop Hudson Suubi n'omukube nalina wano ninawo ku omusumba owundi ali ku JCC awo bamweta abali wano Richard n'abandi bamukibi Bosco n'abaalinga n'abaalingawo so they could encourage me almost every evening twaganda namuku ate era nga ndirayo olw'eiggulo kabiri ate era naafunayo ka fellowship so ekikosi ekyo nakivaamu era I want to tell you nti ekikosi ekyo eky'abaana 7 to 10 abataalokoka either bagobwa ku isomero oba bene badropping out olw'emize gyebwe kuba gyamala gyaba they became so delinquent banwaine endaaye balova era nze Katonda kubanga Yesu yanamba nasobola okumalako senior 4 many of them abandi babagobera mu senior 2 niwojja isomero erindi ng'ezirayo basobola kumwiza baire nkasaba manda nti bakugobye bafainga nti bakugobye lwampisa ate ng'ovire ku JSS ng'ozira kabiri ate mukyove ku ensese ojja kusomero ekirindi ekitegeeza we n'oba okula wakoba kuba twalina amasomero matono wano yes gali matono kubanga twalina JSS St James St Peters kabiri agandi tukada oboka agasobola gali gajinja kwa St Peters here by that time lyali yabagega balina sente ndi bazungu bayindi bana bagabaku nga butyawo kujayo asinga yo well off so nze what made a difference in my life nti namala nafuna family empyaka buti wafuna family empyaka buti walokoka omuze ogwokwana wamala waguvaaku watambula otya mperano omuze ogwokwana it is also an addiction nti tosobola olwisi kugudroppinga mu lumulala aye bwe nafuna nga bwe nkobye teaching bansomesa natandika mpolampola mperano abawala benabanga nabo bendidukira nga mulala nga mperano eriyo bwe nawe yali yambona nga nakalokokaawo yakoba ati meyiwe buti yansuubira nti bwe twakoma we tujja okutandikira bwe yambona omu kuba ali mukwano gwange nga timulokole bwe yambona ngaidi nti we nja kukoba bire bye nakoba tutandikiraawo so wena namukoba munanze nalokoka ati twaleera ebyobulokole byo twena iwe nkuwaireyo wiki 2 toida kunonya iwe mweno ida kunonya mwana wabuwala nali kuwayo yampe wiki 2 aye wiki 2 nadumala ku dali 2 gwajo mwezi omwaka ente kateka da Katonda dicho bwe diva
kuba akozesa omuntu obuddi nti mbona asobola kumbe ali kuterawo ekintu ekinakwongera okuguma nti ze nakanwane mbona at least a week 7 giro weraku nga ze natikyusiza that was great. So bwamaliriza oyo wewasigala ng'ogumye senior 4 5 6 owerezo kya Katonda kati bwendirayo buti nalinga mputi mfunye family kwisomero mfune encouragement. Amen. Bwendira waka mu community yona mfuna fellowship wendizamu ama tutubuziza abazeyi bakiwulira batya nga olokoiko you changed. Mami wange yali aba mukyalo yati dino bayawulira atya aye mzeyi wange kai yabisibwa bubino nga kyeki mubisizo okubanga mvire mu idini lye Wantya mu idini lye ly'abadada n'abandi bona era one time wenva ku GNSS mu Scripture Union iliyo musumba yali yakafa I think like last year bamweta musumba Jime Kiwanuka Jime Kiwanuka oyo yali nga yasomera ku St James aye nga n'abakulu so one time bayida mu Scripture Union ku GNSS yawa testimony ebyamutuukako yena at one time abazaire bamugoba bamukola kibamwefuulira kubanga alokoike butinze nali nkali kuba bold enough as he was aye nali nayo obutabo buno butono ino webeeta help from above bikibucho bwabo butono buti natulafuna buno simayi ova mu Jehovah's Witnesses obuli mu bufaananyi obusikiriza mu ife bule bwali kali katabo katono kati aye nga kaliko obugambo help from above biki so nali nakatabaako kati at one time ze yali yankanga mu byobulokolere tubyenda so he comes back one day yandagana nga ndi kasoma muzeyi yatabuka yakoba nakoba ove mu byobulokole bino okabirimu namukoba nti ye tate muzeyi oyo Yesu ali mu mutima gwange niwoleeta grade oba kiki n'omusobola amusikamu era nze ndi mulokole yawulira nga yenda akulya muzeyi yatabuka era yankoba jakuzalukuka obamayided body ekikiikirizibwa era ekimu ku byalaganga aniize ino yantwala ku poliisi ogwokuloka era yankoba nja kutwala ku poliisi nidukira bwali bwire bwali bwire past midnight n'oluddi lwali lufuwereire ku katono nali ndi mu kipale kimpi muzeyi yakoba ati ndi kutwala ku poliisi so zena nalumukayi nga ipobo waife mudanida wobitira obitira ku poliisi so bwetutuuka ku poliisi awo owa poliisi yali waikiriza yakugamba yakutwala twajja tutyo so bwe owa poliisi yawulira omwana ali kulira olwo olina myaka emeka? That is 14 years. 14 years. So yawulira omwana ali kulira yaba concerned. You were so bold, 14 years. Muna omwoyo omutukuvu nakuyamba. It's true. So ayizena ndi kudependinga ku testimony yole nakoba Katonda yayamba Jime. Yes. Bwabanga mulamu then zena idakuna. Wow, that was ni bwatanambe kida kwirayo mu byayenda. Glory be to God. So namuzeyi namukobera kyendi bwe namukobera nti nze nsazeewo okutambula nti so bwe tujja paka bwe tuba tubitawo nga antwalanga ku counter nikwebuuza poliisi awo waba musango ki gwabujeemu uliraani ndikwiddira so bwe tutuuka ku poliisi amini wa poliisi yaba concerned yawulira abantu aboneka yayenda kunkanga mwoba twambiseewo kwati so owa poliisi yavaayo yawulira omwana yayida mangu nani oyo so imwe mwide wano anti boona benda okulya n'okukanga ife emyaka gy'ekyenda n'ekinaana gyali mizibu eryewaife ebintu by'amasasi eyo nga bingi eno so ekyavaamu lwabona imwe mwide yakoba muna mangu muna omwana onotampulira yagire mu byobulokole nze takayenda kumpuliriza ate nga ninzera taawe awulira balokole buti akoba kale kyambe mukole mujje wali ku counter
batutugire ku counter nga tutandika kubinonola muzeeyi akobye kale mulese wano bamunkanga ivuliremu tikayenda mwana ono mpelano bwe omupoliisi yankoba iwe lwaki ng'ova mu iddiini lya babawo twena ife tuli bannamadiini era tukiikirizibwa era biki yali alwigulire kupata namutandikaku nize namutandikaku namusomerera lwaki nze ndi mulokole namukobera nze muzeeyo ono kyemukobera nze buti singa mba ndeese wano nga mpaire akawala olubuto kyali musanwisa imwe singa bandeese wano endaye nebiki namukobera nali nebyawandiikibwa nga alina olukalala lw'ebyawandiikibwa Yokaana 3:16 Abalumi 3 nabimusomera lekeraawo kalemererwa okulokola babawo kayo ije kulokola nze nti baba wange akali kundikiriza amala kundikiriza mena amulokola nasirika koba finally bajo okubona bamubuuza omwana ono akudemera wakati omwana oyo mulungi buli kintu akikola asoma ate biki nti aliyo kyatakukolera buli kintu so finally abaserikale wulira omuserikale bajobona nga wazira musango gwe bajja kunsibako ekyavaamu tibakyukira muzeeyi bamukoba muzeeyi tukwigwire ku musango gwakutulugunya mwana uno omukubye bwire bubuno saawa 7 yali ankubye emiga egiweraku era buti tolamu engaito tolamu omusipi ebiri mu nsawo byona bya serious muna kyavaamu bamukoba ati munange kinoni kino oteekwa okumaliriza so bwe yatoolamu byona mwalimu esente ndowoozaawo emitwalo nga 3 so bajja kumwingiza mu kaduuku lweyo yeegayirira ekoperano bandooza bamusaba emitwalo 5 aidali sente eningi so TD aye 3 ebyo bye yalinado aye TD oba yasasula ibanda balance bamala batulekula katonda wamani mwaire ndi muzeeyi reaction yali eti afterwards twajanga tudunkumaire pakaka ate twagasula walalawo aye kunkomerero yawumwire nga talokoike aye I remember bwenalinga ndi kuba katonda yamalanze yanamba mu baana be bonabona nasobola okuba nasoma namala ku senior 4 najamu namala ku senior 6 kwali kutegera katonda before you wouldn't have also reached the world kyali tuse katonda yanamba of recent some like about 10 years back about 12 naja nasoma nakola bachelors yange yasooka I did bachelor's in social administration. Okay. Kuruna kuruhango lwa graduation. Muzeeyi yaweebwa omukisa okwogera. Wow. Ayiwe yaweebwa omukisa okwogera yakoba ati bana mutabane wange ono bwe yalokoka kyambisa bubi. Wow. Nali nendabe mu iddiini lyange aye ibanga kuva bwe yalokoka n'omwana ow'omugaso anambye buli kintu era wuno asoboire okusoma kuba ye muzeeyi wange yali yasoma waire yali nga takola mirimu gya gavumenti yali yasoma so ng'ayenda abaana be basome nga musanfiino era yafa last year yafiira mu ngalo dange aye nga he died happy man kubanga nga mukozeeku buli mu ibbanga lyona nali naye mu bulungi ne mububi oituso otya mu kanisa eno gyoli kuwerekeza mperano bwetu kukyalaawo twabaawo wenalokoka nga mu Danida waife tulinawo ekanisa ya Elim Church nga tugyeta Danida Elim Church so gye najyamu wenajyamu na lidukira nali nakasabiramu esande 2
yali ngesinga kuba bantu okuva mu Northern Uganda Yeah. nga ya luzungu nga oluganda luzungu na lukyoli na luke oluganda lutono ai mwali muko abazeyize engeri jeri mu estate with eyo different waife nga tweta United Nations era waife Luswahili nolwali lukolanga emyaka eye Masese Buzama so ekiseera bwe najja mu kyakyo ekyavaamu mukyalo mukaire yange kuba ati ayeyo kwebale kulokoka aye buti ababasada boogera luzungu aye ife tetulutegeera bulungi abo tuyamba otuvunulirengako awo naye bwe nayingira mu kyaki ekimu ku buweereza bwe natandikira kukuvunula era kyanamba okunywera mu 94 banonda okuba omukulu w'abavubuka 96 97 yao 98 nafuka youth pastor mu 2004 omusumba wange yandawula yankobanje ntandike ekanisa ku bwange obusumba wange bamweta Pastor Paul Wamyale kanisa eyo later yamala yafuuka New Creation Church so zena n'omusumba wange era okuva ku olwo you are so blessed kubanga abasumba abasinga obungi they still benda ino okugemerera releasing these spiritual children it is not easy but you are so blessed kubanga nze bwenja nga nkula nga ndi mu buweereza under him nga mpulira okwetebwa Katonda nga nkoba most of my scripture ngeri mu kitabo kya Deuteronomy chapter 1 kuvira okunyolwa omukaaga paka 12 but the most important word nti ekikulu ekiriwo nti move and possess the city. Amen. Katonda nga ali kuntuma nti nje ndye ebibuga oba ekibuga kyategeera wa so that I invited pastor namukobera nini ekintu kyempulira for about over 2 years yansabira yakobe ekisere ekitufu bwe kirituuka you will go era ekisera bwe kyatuuka yansabira church yona yampaye abakristaayo abavubuka babiri yankoba ati mujje mutandike church yeriwa omuntu wabali kwenda okidde okukyalira kuwa church yaife eri ku mayiro 2 mayiro 2 nga round about awo aye waliwo ka petrol station ka Total so waliwo enjira musabo kuba sayimeka paka sayimeka tubani service 2 esooka etandika essaawa 2 paka essaawa 4 okuva ku 4 paka mu 7 twaba ni service ey'okubiri. Wow, mwe bali kuweza Katonda. We still have a long journey tukayogera to our God's calling. Ayo kusiza kuwire bwe tulina tujja koma ofuneko ebigambo bitono osoko obiweza abali kuona Baba TV osibule. Amina. Tidakwiro lunaku olungi. Amina. One nenda okukobera abantu out there. Yes. Nti Katonda atwese differently. Buli muntu ali eruyi eyo Katonda akwenda. Amen. Oide omuweereze. Amen. Tuwetya. Amen. Oyinza okuba ni background ng'ezira kalungi. Nga nze wange nvireere Masese. Ewaife betayinge Masese abawunampuuta abawunawalagi. Eyo Katonda niye yatutoola yatuleeta ampaire at another time tuliyogera ku leero kyendi kyanfiire so aye ni Katonda akutoola ku level ebonekoti ya wansi mwene yakwandula mu bakungu abakungu bangi wano beninza okoba nina obuvunaanyizibwa bungi ekyokubiri nti bana nenda okubasiima nenda okwebaza management ya Baba TV. Amina. Ni mama wange Omumbeda Diana. Omulala yenka. Alina obumbeda bw'emirundi 3. The Father, the Son and the Holy Spirit. Mwebale okusalawo okubanga mundeta. Amen. Era nenda okukoba nti we munandetanga ndakuyida tuogere tusabire walala tukole ki kubanga ndi omu ku bitongole byembayire nabyo nkoze ni Baba Media Group
okubira ku radio nga bwe yatandika. I feel nti twongera okuba nga tukolera walala tuboneke nga tupromotinga ekifo ekya Busoga. Nenda okubebaza nsaba nti Katonda ow'ekisa ayongere okubanyweza okuba omukisa n'okuba bye mwenda mu liina erya Yesu. Tugutwala mu liina lya Yesu nga Baba TV. Shadrack omukisa ogutwaire, Katapulu ndowooza ogutwaire, naakuli okumpi na ndowooza agutwaire. Yes, tubebalizaala program tumusake Kibumba Kajja mu maiso. That was our God is calling. Tuba tugenda season 1 oba part 1. Tujja kwira mutumulete ndowooza bwe niwe tukomekereza, but this journey is still interesting. Tiwena oli eyo nga wayitibwa Katonda, my dear, don't run away from your calling like Jonah. However much ni at some of us are going under hard times because we are not accepting who we are, what God called us to do. Nti oida kubanga Jonah obonenga oliwulira oyenda okola Katonda kyakobye ate nga olikuba toli kwenda kujja until onawulira ekigambo ekyeroboozi walitambulira ku. That is when we okubona nga kyolikola kitambula kijja mu maiso. Yes, tovaawo katuje ku break katono tumusake Kibumba nize Diana ekajira mu maiso katwire. Yes, such a beautiful song mundange coming out from such a beautiful person. Olikuona Baba TV program tumusake nako anti mutumusako kuba kusawa isa chitunde dokucho paka esawa 8. We're just here enjoying the Holy Spirit. Whoever is joining it, just to know until you are tapping into the anointing, you are tapping into your freedom, you are tapping into olugendo olujo kubanga lukutosa muigulu mundange kubanga right now ebiro obwire bwe tuli kutambulira mundange tukobanti akasera the time is now entuko tukodinatera okubanga dituka kubanga buli wolingira ebikubanga biri kutambula bikujja mu mbeera maiso olali kuitole olali gema mwana muto olali kulyole ali kusiaga olali kolachi. So a lot of signs donora de bayogera ku munange, most of the things are coming to pass. So kitegeza kinti bwebuuza iwe mwene nti right now if the rapture comes into oba ensi bwebetukirira okuba nti buti erikoma ndikujawa era ndikujawa in two places. Are you going in through that thin way or broad way? Bifo byakuba bibiri oba bisatu kubanga mulimu abajoje wa Katonda mube mwabaje wa Stan mube mundi banabaje okuba wagati nga they were not so certain. That's what I think, but I still kiraga nti era nabaje okuba wagati abo era mwena mba mulikwe kusiza kwe wa Stan muba mujja kwekusa kumutya tyama wefumitize mutima gwo okobenti ekisera we kituse right now ndikujja nti abaliko this is the time that olina okuvaayo oikirize nti munna Katonda n'omulokozi is the only person yatufira ku musalaba, and everything we are going through he also went through it. Nti aye ensi bwo olina okugitambulira mu Yesu mulimu balota ate mulimu olusozi mwabamu omuswetwe mwabamu a lot of things tujja twabita mu nanda twabita mu nsozi twabita mu bira twabita mu bichi, but where are you focusing? Where is your focus? Joli kubanga otambulira kusoma nange mu program tumusake Kibumba tutwe tutambuliza mu ebintu bingi mulimu wa God is calling, mulimu Christian events, mulimu birthday celebrations, mulimu a lot of things ebanga bitambulira munti niwo wenolgeyo. If you have all those Christian events testimonies, you can always drop them ku Baba TV tubenga tutambulira all anyway. Yes, when the Holy Spirit is leading you, my dear, you will never go wrong, and that instinct of okuba spirit of discernment oidokubango ditambulira, and you will end up making it in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Muna kale nkwaniriza program eno otunajira okomenkereza nga olina chofunye mu chendalo. We are almost having our God is calling, so kaje ku break atono, then we come back with him to vow. Yes, it's Kayo Break and Neyo right now. Tulukubanga tutekateko kubanga tufuna ekigambo ekyawandikibwa in the quote of today. Olwalere kujja kubanga eva mu kitabo kitujja kusoma mu Isaiah 51 akanirira kasoka katukoba nti, listen to me, you who follow after righteousness, you who seek the Lord, look to the rock from which you were hewn, and to the hole of the pit from which you were dug. Ali tukoba nti munange tuveyo tulingirire Katonda. Iwe bwo wine kuncho babo bojo kulambala chichi kyosema yakufubitirizaako
some of us twige okulota ebiroto nga bali tugoba nebijambya bali tugoba nebisolwachi because obwongo bwe bwakomye okomenkereza wabwine chi movie wabwine chi horror movie wabwine ebintu bitategereka abantu olisi katudinga katinga bavubuka muzaine emizano oba you know you're acting you know some of the things obwongo bwo joko mokubuta oba embera do joko okutambuliza onto that side jojo komekereza ngo likola kingo likutambula so Isaiah tana ndaleti koba nti iwe olikulingirira ni whom are you looking onto the road kubanga ayitikoba nti munange eibale elienene bobanga je wava mu ibale elyo ate kabiri jo lino okulingira obengo osobola okuba nti otambulireyo bobanga katonda niya kutonda kunsi kuno lwaki togobererayo instead of okugoberera ate kabiri omuntu katonda gwe yatonda ate kabiri yamujemera so mumbero tineyo lingire ekigambo ekyo alitukoba nti munange mumbera ngambye obulwaire buli kuluma olikuwulira ozira sente olikuwuliranga ebintu tibiri kutambula nga biri kutambula look onto the Lord bolingira katonda everything will work upon according to how he prepared it kubanga yakoba nti yatutege yatumana nga tukalina kuingira mu mabunda g'abazaire baife so who are you okuba nti ate kabiri wegemekeza ku muntu ondi have you ever experienced a time nga you have been isolated you kugamba osigaire ngoli wenkanga abenganda bo abaana bo emikwano jo ba neighbor nga no one is on your side it is only one person who will never leave you that is what we takatonda lwachi nti yatulaga nti atwende ne leno kutulaga nti atwenda ino era yatutawo n'ekigendera yatuweereza omwana wa Yesu Kristo okutufiira ku musalaba yamuwayo nga sadaka kunsi eno saawa naligoko bambo wayo omwana wo kubanga olikwenda kino it is really hard ali tukoba nti let's look onto him when we look onto him he will look into us so mumbero tineyo Bible verse George some ogifumi it is really a nice one era buli gwono soma Bible just galanga or moving up from one step to another one the spiritual realm you'll be shifting so mumbero tineyo katsuje ku break katono then tire. Thank you so much nga likutoka mundange kunkomero ya program tumusaka kibumba yaje yankoba bempulira ngoli busibula ngoli gola tiendo ogole no I also want to go and praise and worship God zedinga wentuka mchache nga ndagaide nga praise and worship but anko kubulira ngekigambo nga just verify cause why there is a feeling I have nti mukwemba okusinza n'okukina n'okuweereza mulimu ebintu ebindi ebijanga bisibulukeke ekisoka stress agolola you know ebizimwe baye bikweto ebijjo kubodanga you are covered with fire byona bya simbula bya agolola a lot of things disappear so mundange mbali kutekateka zena nje ngandagana my prayers I hope you will tajira kusaba today next Sunday prepare yourself you go and pray kubanga yatukoba nti twida kuidanga wala tukungane tubenga tushinza walala yes tukoba nti yes ekanisa ni febene aya te kanisa ifebene tulino edino okulakulana kanisa teida akulakulana ngeri eriyonka yotoida akulakulana ngoli munumba omuwenka olina okuvaayo oje omitinga abantu abandi okulakulane testimonies edibayo ekigambo ekibulirwa you know a lot of things happen so it is always good wavaayo waje wakungana ne bayina ainga right now katweteketeke twenga tusobola okubanga tufuna these testimonies always it is good okujja wabanga owa obudulizi buli wobo obudulizi obuli busiringa mu saigwa Yesu Kristo ate era buli wobo obudulizi obuli kusandusa katonda ate nisitanye nawo nanga kitwere yotwere but the more you keep staying with those testimonies kitegeza nti oli kuchekumira wenka mubamu that kind of selfishness wera biranti bwobo waire obudulizi obwo omuntu obundi yena asobola okulingira kutowena musumbulale bwatukobye nti mwine yatuka yawo obudulizi yakoba ati bamugobe wewe yena bweyatuka ekiseera nga baba wa mutabukira ali mukoba ati munatambuloje yakoba ati no this is the right time to tell my parents that you know this is the right way jendi kubanga ansala so it's always good wavayo wawa obudulizi ate with a lot of Christian events said it happening at munange binji no nze kankwerekereze we shall link up next Sunday stay blessed katonda nga walitambula niwe may the Holy Spirit stay with you in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Bye.